Uanda sawagala menotoare ami. Mi penuhi undangan sinofawai kami. Terata-rata uga jakatingkir. Oke, saya dah inabune. Si managi drauga wirosableng. Langsung manubo ima lampir. Fatuna dia rencana mo. Berno inata wa olofoda. Olofodo. Guru, olofo biro. Hana mama ikia guru. Eva, rencana gua dedanya pasti berhasil. Hana mana tola berhasil wa guru. Rencana gua Deva akan tafasido ke badan dunia ade Alpha Midi. Bas guru danunia ada di Alpha Midi. Ya Fa, tak amara barang-barang termurah. Le mungkin tola berhasil ke udah guru. No oya Alpha Midi badan dunia ade ngada. Tagati doi berfala lampir midi tabe. Lampir midi? Ya, lalu adanya. Tengah Alpha Midi, tapi lampir midi. Percaya dong, berhasil Dava dan sukses itu. Terutama pada era lahewa tabang sabab. Pada era Jirobu, batelu dalam, bagunung Sitoli. Tera-tera kota Mejawa kecamatan dan negara tabang sabab pada lampir midi. Nasi mana lagi fefu baka baceu ya dah. Imangun toko lampir midi kenya inabune bo. Bagaimana indah beli dia? Murah fefuni olida. Ada murah bale. Murah biasanya dia nalawa Alpha Midi, Alfamart murah dah barang-barang. Mungkin si manegi dah lampir midi ada. Dia ada nosok ke dalam lampir midi. Ina rama itu pelanggan. Ya, lampir midi akan terkenal bagi segera tanah nia. Pada ame dokternya mabur. Sony oli kuba lampir midi.